nongeye kubashimira cyane abakurikira channel yacu ubuvuzi gakondo. Mukomere mbahaye ikaze kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha kandi nsuhuza n'abantu bose badukurikira bari mu bihugu bitandukanye ari byo Rwanda, Uganda, Congo, Tanzania, Burundi, Malawi, Mozambique, Afrika y'Epfo, Amerika, Europe ndetse n'Uburusiya n'ibindi bihugu ndavuze byinshi mushobora kudukurikira. Murakoze. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku ndwara y'umutima. Indwara y'umutima ni indwara mbi cyane. Ni indwara ikunda gufata umuntu iyo yamufashe ntigikira, usibye gufata icyo bita regime. Indwara y'umutima iterwa no kuvuduka kw'amaraso. Ibimenyetso byayo rero, umutima uratera cyane kugira ngo umuntu amenye ko yafashwe n'umutima. Umuntu agira ibimenyetso bikurikira: umutima uratera cyane, agira ubwoba igihe cyose aba afite inyota, cyane cyane agakunda kuva mu mazuru ariyo bita imyuna, akagira ikintu cyitwa isereri, kuzungerera, akaruka, akaribwa mu gatuza. Uburyo rero wabwitwaramo mu gihe wiyumvaho ibyo bimenyetso: wirukanka ujya kwa muganga bakagupima bakareba ko iyo ndwara ariyo koko, kuko iyo ufite ibyo bimenyetso iba ari umutima. Arega abantu benshi bashobora kuba barwaye imitima ntibabimenye. Abantu benshi barwara imitima nibyo, kuko rwose akawugendana akamarana n'imyaka atabizi. Hari abenshi umutima wica batabizi, akagenda akabona yikubise hasi. Ariko icyo ngira inama abantu nuko iyo wibonyeho ibi bimenyetso wakwihutira kwa muganga ukipimisha. Iyo umaze kwipimisha rero, nkatwe dukora mu buvuzi gakondo tuba tubafitiye umuti. Hano hari imiti rero ngiye kubabwira yabafasha. Simvuze ko yabafasha gukira burundu, kuko nababwiye ko diabete yo uyiha umuti ikavamo igakira burundu, ariko hypertension biragoranye. Ariko iyo ukurikije inama zacu ugafata iyi miti kuko tukubwira, rwose biroroha, ukaba neza, ugakora imirimo yawe neza nta kibazo, ukagabanya imivuduko y'amaraso, kuko icyinshi cyane gitera umuvuduko w'amaraso. Kuko iyo ufashe umuvuduko w'amaraso ubaye na mwinshi cyane, mujya mubona abantu barwaye ibintu bya pararize. Burya rero pararize iterwa n'umutima. Hari umutsi wo ukorana n'ubwonko umanuka ukagera ku birenge, wa mutsi principal. Hari imitsi iba ari ebyiri, uruhande rwo hirya rw'iburyo n'uruhande rw'ibumoso. Iyo ubona umuntu yaremanye mu ruhande rw'iburyo, burya urya mutsi uracika kuko ukomerekana n'ubwonko. Iyo wacitse rwa ruhande kubera umuvuduko w'amaraso mwinshi, uhita uba pararize. Nyabona twirinde icyo kibazo dukurikije inama. Hari inama agiye kubagira, hari imiti ngiye kubaha. Umuti wa mbere ni ukwibanda kurya amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo bayarya muri za salade, ushobora no kuyatekesha. Iyo wabonye ufite indwara y'umutima, amavuta ya elayo
agabanya umuvuduko. Undi muti wa kabiri hari ubuki. Umurwayi w'indwara y'umutima ukoresha ubuki. Iyo ugiye kuryama ushobora gukoresha utuyiko tubiri ukiryamira, mu gitondo ugafata utuyiko tubiri ukigendera. Rwose icyo gihe wirirwa umutima wawe umuvuduko wagabanutse. Undi muti hari urubuto rwa avoka. Urubuto rwa avoka narwo ni ingenzi. Uburyo umuntu arukoresha, urarusya hakavamo agafu. Hamara kuvamo agafu, ubwo kurusya wenda urarusekura, ushobora no kuba ufite akamashini kakarusya, ukoresha uburyo bwose ku buryo ubona agafu kameze nk'icyayi, ukajya ururya mu cyayi cyangwa ukabijyana no mu biryo, ukarishyira mu mazi ashyushye ukanywa. Urubuto rw'icyayi rwose narwo rugabanya umuvuduko w'amaraso. Undi muti ni moringa. Moringa abantu benshi barayizi, abantu benshi basigaye bayitera ku ngo zabo, abandi bakayitera ku mirima. Moringa irahari nyinshi, nayo uyikoramo ifu ukajya uyirya no mu biryo, ukayinywa n'icyayi, ikagabanya umuvuduko w'amaraso. Pome uba uyibonye nayo igabanya umuvuduko w'amaraso, kandi pome yo ni ingenzi cyane kurusha iyo haruguru. Pome ni umuti ivura indwara 15 zirenga indwara 15. Iyo ufite umuvuduko w'amaraso rero, bibaye ngombwa wayirya buri munsi, ariko udafite ubushobozi bwo kuyirya buri munsi, byibuze ukarya urubuto inshuro 3 mu cyumweru. Pome rero irafasha cyane. Pome iboneka mu mpande zose, nubwo ihenda, ariko pome ni ikintu gikomeye cyane. Nabagira inama abantu bose barwaye indwara y'umuvuduko w'amaraso kurya pome. Ikindi kintu cy'ingenzi rero, iyo urwaye umuvuduko w'amaraso, ikindi kintu kigufasha cyane cy'ingenzi cyane ni ukunywa amazi. Kunywa amazi buri munsi, byibuze buri munsi ukanywa litiro 2 z'amazi. Nubwo wakoresha ino miti iragabanya, ariko icyangombwa cyane amazi arahari, nta hantu hatari amazi. Amazi ni ikintu cyangombwa mu mubiri. Amazi ni ikintu cy'ingenzi mu mubiri. Amazi avura n'izindi ndwara zose. Amazi ni ingirakamaro. Hari abantu basuzugura amazi, ariko amazi ni ingirakamaro. Nyabona mufata amazi. Nutarwaye indwara yo kuvuduka amaraso, nutayirwaye rwose, agomba kunywa amazi. Amazi ni ingirakamaro, kuko niyo utarayirwara ukanywa amazi menshi, ukagira igihe cyo kunywa amazi, indwara nyinshi ntabwo zigufata. Wirindwa no gufatwa n'indwara. Amazi ni ikintu cy'ingirakamaro. Nuko rero ndabashimiye abakurikiye iyi channel yacu ubuvuzi gakondo, murakoze cyane. Mbibutsa gukora subscribe na like na share, kugira ngo tujye tubasha gukurikirana ibiganiro bizakurikira. Ciao ciao.